Nubundi rero nkuko nababwiye ngo ndagaruka nubundi nongeye naje ni yashiti yanyu yitwa Clarisse Light Saloon Company Limited cyangwa se Clarisse TV official cyangwa se Clarisse official. Rero aka kanya nubundi ngiye kubereka indi modeli abantu benshi bagumye bansaba inweri ziryamye, ariko aka kanya mfite umuyede ngwino wiyereka abafana. Hello. Uyu muntu ni uri kumfasha kunkorera menshi nziza kugira ngo dukunde tubereke inweri nziza. Bakwitana Joseline. Bamwita Joseline, akaba ari umunyeshuri wo muri Light Saloon, ariko uyu munsi yiyemeje kuza muri weekend kandi twiga guhera ku wa mbere tukageza ku wa gatanu. None uyu munsi waje Naje ku ishuri kureba gusubiramo amasomo. Yes, kubera yuko tuba dufite ahantu dusubiramo. Clarisse Light Saloon Company Limited iyo ni salo abanyeshuri bo muri Light Saloon bimenyerezamo umwuga. We yahisemo rero yanga kuguma mu rugo, hanyuma arangije aza no muri weekend kwimenyereza. Urumva ko ni umunyeshuri mwiza, ari ku isoko ry'umurimo. Ejo mumuhamagare aze abakorere, azi gukora neza. Ngiye kubereka rero indi modeli y'ibiryamye. Aka kanya nirimberetse modeli y'ibiryamye byonyine, ariko ngiye kubashyiriramo n'akandi kantu gashobora gutandukanya iyi modeli nabigishije mbere niyo ngiye kubigisha ubu ngubu. Ngaho muze twige. Nubundi rero nukubanza ngakora menshi, muri kubibona. Ndongera nkore twa tundi tune nkuko twabivuze, nkore n'utundi tubiri twisumbuyeho. Nabibonye, hanyuma noneho ntangire akazi kanjye. Nkuko muri kubibona izi nweri zagiye zigenda inyuma, ariko noneho ngiye kubahindurira noneho urunweri ndurebeshe hejuru. Ibyo byose ni ibintu umukiriya azatwisabira. Murabona ko n'ubundi ndi kwitondera umurongo kugira ngo urunweri rwacu ruze kuza rusa neza. Twagiye gutangira rwa runweri rwacu. Murabona ko ndatangiye. Imbere ku buryo wereka abafana ko urunweri naruzamuye. Mwabibonye, ngiye gutangira kungaho twa tundi. Muri kubibona. Nubundi urugero turi gukoresha ni rwa rundi n'ubundi twakoreshaga kuri za nweri zindi. Mana kandi kamwe amaye kinini na gato.
mbibutsa ko iyo ugeze hano inyuma ufata agasatsi gake kugira ngo inweri zize kubasha kugira gute kwegerana. Muri kubona ya makuru nababwiraga hano ndi kuhaturuka natandukanije, ariko nagera hano nkegeranya umufana wanjye cyangwa se umunyeshuri wanjye wo kuri Clarisse TV official, aka kantu ugaterere mu matwi yuko ahangaha ushobora gufata umusatsi mwinshi ariko wagera hano ugaca agasatsi gake cyane kugira ngo inweri zawe zitazabasha kugwirirana. Ni ibanga rikomeye ugomba kumenya kandi ukazirikana aho ujya hose. Nubundi ndongera mbashiriremo urunweri rwa kabiri kugira ngo iri somo muribone neza. Urabona ko izi nweri zigiye inyuma, ariko urunguru hari ukuntu rwaje rurazamuka rureba hejuru. Iyi nayo n'indi modeli, hari umuntu ushobora kwicara akaba yajya gusuka ibiryamye bakamusuka ibiryamye bigenda inyuma yasubira, bakamusuka ibiryamye bigenda inyuma yasubira, yo gutyo gutyo. Ariko nyamara kandi hari ukuntu umuntu ahindura n'ibisuko ukaba wabirebesha hejuru. Ngaho rero ni karibu, reka nongere mbasukire urundi runweri rwa kabiri kugira ngo iyi modeli muyibone neza. Ngaho twatundi mu gusuka buri rutoki rugira akamaro karwo. Iyo urutoki rukoresheje aho tutakagombye gukora, igihe iyo kigeze cyo kurukoresha ukarubura, nibwo usanga ushobora kuvuga ngo ntabwo nzi ibiryamye. Kubera iki? Wakoresheje urutoki mu mwanya utari uwawe. Nabibonye ko mukanya ariko gatoya noneho uyu munsi niyemeje kubaha amasomo y'ibiryamye kandi afatika. Murabona ko tugeze hahandi inyuma twiyemeje ko inweri zaho zigomba kuba zegeranye. Ubu bwari uburyo bwa mbere bwo gusuka ibiryamye, ubu ni uburyo bwa kabiri bwo gusuka inweri ziryamye uzirebesheje hejuru. Wowe uzahitamo iyihe modeli? Urabona keza ari akahe? Urebesheje hejuru ndi kubona byose ari byiza. Ahubwo umunsi umwe ugenda ubwira umusutsi wawe, umubwira uti genda shaka ibiryamye bigenda inyuma. Ubutaha ugenda umubwira uti ndashaka bya biryamye bireba inyuma, ariko noneho bitangira bireba hejuru. Biba ari byiza cyane, noneho byagurirana na Clarisse agapeso dore ukuntu agapeso kaba kameze. Murimo murabibona
neza cyane. Uyu mukiriya wacu ngiye kubona yabasutse neza cyane, ariko ahangaha ni ukuvuga ngo no kunga bibamo amoko. Ahangaha twahisemo kungira hejuru kuko twebwe nibyo twashakaga, ariko habaho no kungira munsi. Ngaho rero ni karibu muri Light Salon Company Limited tubigishe, ni karibu muri Light Salon, tubafitiye amasomo atandukanye, twigisha gusuka, kudefriza, gusokoza, gutunganya inzara, kogosha n'ibindi byose bigendanye nabyo. Ikiza cyo muri Light Salon bafite mwarimu mwiza uza amamodeli menshi yo mu gusuka atandukanye n'amamodeli menshi yo mu bindi bintu atandukanye. Rero n'ubundi ni karibu muze tubigishe, ni karibu dutanga na certificat byose dukorera hano ku muhanda umanuka ujya 12 ni Kimironko. Iyo uri kumanuka ni ku cyapa cy'ijana na 41 iburyo. Nimero mwahamagara n'ubundi ni izo ngizo twabahaye kuri ekara kugira ngo muduhamagare muze tubigishe kandi muze tubasuke neza. Ni karibu rero naho gutaha mu rindi somo rya gatatu ry'ibiryamye. Nkuko nakunya kubabwira rero weruka kwiga ibiryamye bigenda inyuma, garanti ya kabiri ibiryamye bigenda inyuma ariko bireba hejuru. Ubu noneho ngiye kubereka ubundi buryo bwa gatatu wasukamo ibiryamye. Ujye umenya buryo ki ugenda uhindura kugira ngo igisuko kirusheho kukuryohera. Nkuko nabibabwiye rero nta yindi gahunda, ni ukwegereza ibikoresho, ni ugukanda subscribe kuri Clarisse TV official. Utabashije kujyaho wajya kuri Twiga Gusuka, hanyuma ukagenda ubona amavideo n'ubundi Clarisse agenda bashyiriraho umunsi ku munsi. Ahantu hose uzabona handitse Clarisse uzashishoze niba bigewe hatazaboneka abandi bantu biyitirira Clarisse ugasanga bari gushaka kubigisha ibindi bintu bidafatika. Clarisse n'umwe gusa, ni Clarisse witonze, Clarisse Light Salon Company Limited. Ngaho rero ni karibu n'ubundi twongere tubigishe, tubibutsa ko twigisha gusuka, kudefriza, gusokoza, gutunganya inzara n'ibindi bintu byinshi bigendanye nabyo. Ni mu mezi 3 yonyine tukaba tugeze ku isoko ry'umurimo. Nyaboneka ni karibu tubafashe, ni karibu tubereke icyo tugomba gukora. Ndebye agasokozo kanjye mpita mbona ntabwo kameze neza, none n'ubundi ngiye kugasongoza kugira ngo kamere neza. Maze iminsi ngakoresha gashobora kuba karangiritse, reka nongere mbibutsa ko hari n'abafana banjye ariko mutazi gusongoza ibisokozo kuko mutarebye video zanjye za mbere. Nyaboneka kora subscribe, utubanga twose naratubibiye. Twagiye noneho rero iyi modeli ngiye kubakorera, binsabye gukata menshi. Ubwo ushobora kwibaza ngo se ubu iyi modeli ni iyihe? Twagiye modeli zose zo mu gusuka ntabwo ari ngombwa ngo zigira, ntabwo ari ngombwa ko zifite izina, ariko iyi nubona uyikunze nushaka uyite Clarisse. Nubona uyikunze wowe uyiha izina nta kundi. Uri kwibaza ngo se ubu kwasutse aka kantu akaba kagarukirije ahangaha, noneho biragenda gute? Dore n'akandi gahereye hejuru yako.
ndabizi ko mufite amatsiko muri gutekereza muti iyi modeli iraza kurangira gute. Reka mu kanya murahita mubona uko biri buze kurangira. Nababwiye ko ari gahunda yo kwiga ibiryamye. Iyi ni parti ya gatatu. Iyi ni modeli ya gatatu yo mu biryamye. Ngwino tukaguhe. Ngwino tukaguhe. Wirangara rero mureba muri kamera. Ngwino tuguha akazi ko kwigisha. Ngwino. Hagarara hano pepera abafana byonyine. Okay. Hi guys. Hi guys. This is my teacher. Uyu mukobwa mwiza muri kubona bamwita Ange, akaba ari umusutsi ukomeye cyane cyane cyane. Rero nyaboneka ntabacike, yaba ari abatanga akazi yaba ari abisukisha. Nubwo uje muri kamera ariko bigutunguye, ariko bwira abafana nimero yawe bazaguhamagare kugira ngo. Ni karibu cyane, nitwa Angelique, nkorera hano n'ubundi Kimironko kuri Freedom House. Nimero yanjye ni 078 664 98 440. Ni karibu, muzaze tubakorere, mugende musa neza. Murakoze cyane. Nkuko twabibabwiye rero, ahangaha ni kuri live, ni muri Light Salon Company Limited, hahandi twigishiriza kandi tukanakorera. Ntibibatangaze, aba bose ni abafana banjye, aba ni abakiriya bacu, aba ni abanyeshuri banjye barangije ubu bakaba basigaye bari ku murimo. Abantu benshi barampamagara bakavuga ngo ndigisha nkanatanga akazi. Ntabwo ari ukwigisha nkanatanga akazi, ahubwo ni ukuvuga ngo bamara kurangiza bari ku isoko ry'umurimo, abantu bari gushaka kubaha akazi. Ni karibu rero kuri Clarisse TV official, tubigishe cyangwa se uze aho twigishiriza tukwigishe, tubikora neza cyane. Turakomeje na ya modeli yacu karakanyuzeho. Urabona uko ni modeli tinda, ariko kubera ko akenshi ntabwo zisukwa zegeranye, zigira vuba vuba kuko ziba ari nke ku mutwe. Iyi ni modeli ya gatatu mbigishije yo mu biryamye. Abantu benshi bamye bansaba ibiryamye buri munsi. Kanda subscribe rero, cyangwa se ujye kuri Twige Gusuka kuri TikTok, ujye kuri Twige Gusuka kuri Instagram, ujye kuri Twige Gusuka. Hose gahunda ni Twige Gusuka. Muri twige. Modeli yacu n'ubundi irakomeje, irimo irashaka kugera ku musozo. Nababwiye ko ari ibiryamye igice cya kangahe cya gatatu. Cyangwa se kwiga penso igice cya gatatu. Turongeye duciye twa tumeshi twacu dutoya.
ugomba kugerageza ugakora menshi nziza zifite isuku. Urunyweri rwawe ugaca umurongo mwiza ukeye kugira ngo n'urunyweri rwawe ruzaza ari rwiza. Nyamara ndi kubona abafana banjye aka kanyweri bashobora kugakunda. Ubwo muri make ni nko kubagira inama. Ese ubwa mbere ugiye kwisukisha ibiryamye wakwisukisha ibihe, ubwa kabiri ugiye kwisukisha ibiryamye wakwisukisha ibihe. Hari abantu bakunda ibiryamye batajya bakunda amarasta. Rero mbashyize igorora rwose. Naberekaga ibiryamye parti ya kangahe ya gatatu. Twabanjirije kuri parti ya mbere y'ibiryamye bigiye inyuma, turongera tujya kuri parti ya kabiri y'ibiryamye bigenda inyuma ariko bireba hejuru. None turangirije kuri parti ya gatatu. Nababwiye ko ntazi izina ryayo, nubura uko byita ubyite Clarisse. Ntabwo mbizi kuko nanjye nta modeli yabyo nzi, ntabwo nzi uko byitwa, ariko ni ibiryamye byiza ushobora guhindura. Ese urabona aka kamodeli wagakunda? Nugakunda uhamagare 0788425014 hanyuma uze tugusuke. Aka kamodeli ni keza. Nkuko nabibabwiraga rero twari turimo twiga ibiryamye parti ya gatatu. Rero ni karibu, niba wayikunze uze tugusuke. Niba kandi wakunze ibibindi byagiye bikurikira mu yandi ma episode yagiye atambuka, nabwo rero ni karibu. Nimero wahamagara ushaka kwisukisha cyangwa ushaka kuza kwiga muri Light Salon ni 0788425014. Hanyuma muze tubigishe kandi twigisha neza. Twigisha modile nyinshi: gusuka, kudefiriza, gusokoza, gutunganya inzara n'ibindi byinshi bigendanye nabyo. Umunyeshuri wize muri Light Salon ahava bizi neza, ntabwo ajya rogereta. Ni karibu rero muri Light Salon tubigishe. Murabona yuko amasomo turayafite kandi afatika kandi meza. Niwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo amasomo yose atazajya agucika. Ngaho rero naho ubutaha mu yandi masomo ari bukurikire. Somo muri Light Salon kuri Clarisse TV official. Aka kanya n'ubundi tugiye kuri ndi modeli ya 4. Twabanjirije ku yandi ma modeli ariko noneho tugeze ku biryamye parti ya 4. Rero nimukurikire uko umuntu agenda aca umurongo, uko umuntu agenda bikora
ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri Clarisse TV official, hanyuma ugenda ubona amasomo yose uko agenda akurikirana. Ngaho rero ni muze dutangire dusuke modeli yacu ya kane. Unda ni imirongo, igisuko iyo gisutse neza umurongoza, uyiciye umurongo neza igisuko kiza nkuko wagishakaga. Hano urimo urabona turimo turagenda dusuka mpande eshatu. Ubwo ushobora kwibaza ngo haraza kuvamo iki? Nkuko ndi kubibereka rero, ubu ngubu ushobora kwibaza ngo ibi bintu birabyara iki? Tugiye gutangira gushyiramo menshi. Nkuko nababwiye, iyo tugiye gusuka penso tubanza gahunda yo gukora menshi kugira ngo tubone gutangira. Urabona ko ndimo ndagenda nungaho nk'ibisanzwe. Abahanga ndabizi neza bamaze kumenya iyi modeli ngo ni iyihe. Ntabwo waba uri umufana wa Clarisse ngo unanirwe kumenya ngo iyi modeli ni iyihe. Twagiye.
ntabavangavangiye kugira ngo nujya guhitamo uzamenye modeli ushobora guhitamo kuza kwisukisha. Mukiriya nawe uhitamo iyo uzisukisha dusuka neza cyane. Niba wayimenye utanga abandi kwandika muri comment ngo ibi bisuko babyita ngo iki. Tanga abandi bataragutanga amanota aba yawe. Nababwiye ko uyu munsi rero ndi bubereke modeli zitandukanye. Muri comment nimwandike ngo iyi ni iyihe modeli, ariko abantu batabashije kubivuga hakiri kare reka mbabwire ko iyi modeli ariyo bita zigzag. Mwabibonye? Iyi modeli niyo bita zigzag. Reka nze mbasukira n'urundi runweri rwa kabiri kugira ngo mubibone neza cyangwa se mumenye ngo se isuku iti. Ngiye kubasubiriramo urundi runweri rwa kabiri kugira ngo mubimenye neza.
gahunda ni yayindi n'ubundi yo gukora menshi. Turimo turasuka ya zigizage yacu, naje kubibira akabanga yuko iyi ngiyi ndi gusuka ari zigizage. Kikubwira ko ari zigizage ntabwo wasuka uhagaze hamwe ngo bikunde, bisaba kugenda wihinduranya. Nkuko muri kubibona rero, iyi ni ya parti ya kane y'ibiryamye. Ubwa mbere murabona nabigishije ibiryamye bireba inyuma bidafite modeli.
ubwa kabiri mbigisha ibiryamye bireba inyuma ariko bifite akamoderi ko kureba hejuru. ubwa gatatu mbigisha aka kamoderi ka kane akangaka muri kubona ahangaha nabwo ni yindi moderi y'ibiryamye. ubwa kane nabwo mbigisha gusuka zigizage. rero ni ukuvuga ngo wowe ushobora kuza ugasuka izi nweri umutwe wose, cyangwa se ukaza ugasuka izi zireba hejuru umutwe wose, cyangwa se ukaza ugasuka aka kamoderi ka gatatu nako ugasuka umutwe wose, cyangwa se ugasuka zigizage umutwe wose. ndabizi neza ko uzaba ubereye. ngaho rero ni karibu muri Light Salon tubigishe ibigendanye na salo byose. kanda subscribe kugira ngo ayo masomo yose ujye ubona uko yakurikirana. nimero ni 0788 42 50 14 hanyuma uze tukwigishe neza. ni karibu.